Anshu pencai pajba khamtam ikitu gibompa das nutu bha halor kikendrum kenram mata hangne hajala jungi tiharan der jongkane gajing ki Ransan tili gajing dawa kiba kesu kalabu akhmat kasurkar Meghalaya kaseng kal aipor kasamsngi ya kasurkar banjuba masim kia ya kini gajing dawa Andre kasurkar kam pensnam kumba kapau tihadin kata belakut kapor kesu kalale chasurok rakba penlong gajing ki ane pensyai pajba jan mana ke distrik shua gajing ya dali hasilong Andre ki eipat kini kisantili gajing dawa Malay ba kesu kapenbor ya kasurkar halor kini kiman balay ba karali hakato kasngi peladeb kelakalong kimat jing kren kibahe adu mata tebas nutu kampai ke jing ciaba ro te snap bikene ke jing chai ke kesu ke di kawe na kiseng samla pule bat ki kenhon jing ki ibadon ke benta ke bakrau Meghalaya nadu ipor bekam chwa te ha sau terik nai ke kesu kelali IT kisantili kimat jing dawa jongka Menteri rambak gejala ukonrat ke sama ketkum ke report kaseng kal ipor kasansni kasorkar basim kia ya yakine kimat abak kesu ke ong ba kamdon kejubab ke bahasa berkuat kena nakaliang kasorkar de namar kata kaseng kelapan panai ke jingki dan ke bah pensai pajba shwa ajan man lak distrik bat ka khat knai tarik pembuat sadaka jingat dali hasilong tementa tongini pej punya yakine kisantili kimat jingdawa kebanikong Shri Cement kajing dawa kebanikong gede kebaya de bat Shri Cement project at East Jente Hills kesu keladawa badai ban pensange ban penduk pendam no ya ketu ka public hearing kebaya de bat kene ke project Shri Cement seng lapan pauru ya kajing puslai halor kajing penonton bor bakala tu bat khanglat ikiba yakinongwan simenta persya ban ya don lang hakatu ka public hearing kebalalong akan lakui taring Julai kesu keladawa ru badai ban simpia yakihe sarkar iba kaseng kekhen makidon bentalang hakane kejingja khamtam ya SP bat ya UDC jongka East Jente Hills kene kamat kalong kebakungsan namar kentuplang kejing roy haka liang industri badru kejing kuslai jong paiba halor kamariang bat ya ki jaka dab sekariang kumjuru ya ka hok jong pinong songsinong ndrei ka sarkar pat ka ong kan siam ya lagi jing kli mat penyedai lang ya kejing roy jong jala bat kejuk por matene ya kamariang katkum kendon baladon kejing dawa ka baar MRSSA kejing dawa ka baar ka de halor ka Meghalaya Resident Safety and Security Act beraktif pat bakum ka MRSSA ka kesu kala dawa madeban ketrikam pura ya kene ka an kajing temu bakongsan ka de ban perking ya kimender ban rumbi an ban ka de ban penne ya kejing da ya kinong song trai jala ban iklan ya rukom itu pat kejing ya da ya ki nong song kene kamat ke deiru ban kejing kren ke bala slam Meghalaya Jepang kejing wan jong ki priu ki banabar ban wan syong wan sa hane hajala ban amar kata adon kam ki kejing ada ya ki hok bat ya trajna nakaliang ke SU kejing petrikam pura ya ka MRSSA kande ka we nakilan ban penbet ya kene kejing kuslai kejing dawa ke balai ya de bat kinong tre migrants kata kinong tre ki bawan nakwi pat ki jala kesu kadawa badai ban penklai kejing trikam ya ki an ki bapet man penpet ya kejing wan trikam ya kide kinong trei ha Meghalaya paseng kakwa bak sokar kandon kejing pitngor ba khamha alor kinong trei ki bawan sajala trei kene kamat kongara ru ikejing kili ke bahe kumno ban yada ikidat kamai jong bersama krai jala kadbah kaju kapor kajala kadang ban kamru kinong trei nekwi pat ki jala kene kade kamat kabala long kejing keren kejing kan Meghalaya abus namba kejing dawa ke basau terukom ban tungkam tungjam kejing dawa ke basau pede bat terukom tungkam tungjam haki kam sarkar terhen hake SU keladawa ya kejing kela terukom tungkam keseng kelapan pauru kejing slai halor kejing tungkam berla ya ki personal interview kum kejimut jeng seng ketungkam tungjam kede banlong ke basai bakoj basyong rim kajing la jong briu ne ka briu kesu kelapan pauru ya kejing slai halor kejing yo penta jeng kiwipan ki briu banabar Meghalaya di kam sarkar apden contohnya kejing dawa kejing kedi bakongsan kalong kumno makan kena ba kesamla Meghalaya kinyo e kalan aka kam sarkar kadba kaju kapor da recruitment kande bandong kebasai ban bom no siliang kejing dawa kebasan Nigrims kejing dawa kebasan kede bat Nigrims kande North Eastern Indira Kandi Regional Institute of Health and Medical Science Hanu Shillong KSU Keladawa ya kejing tengkela kerkom tukam pencam jong kene ka institute kaseng grapan pau
kecing kuslai halor kilat bokam jadi samla trajela bagi karukong batungkam akamata ke siu kene gade ru kamanta jeng kecing tawa kabahe ta kalong maten bon kilat bokam jam kisamla badena nakhalaya kumta ladangi kelum lang ikine kisantli kecing tawa nila banyu i pasnu thu yakimat bede lang kahok jeng trajela kada bokam kecing penpe kecing wan notre nabar jela kecing dai kamariang kecing khoj aka tungkam tungcam kecing cia karali ndre karali jong ki si bladam kecing ki glasiam ikuipan kador tablak flak badali kelaya dimba ke genta bapel jong ka shilong adin kata kripon skilami sipang kecing penjulor kali bad yaki katok ne kecing don cm jong ki pepa kidon ru kripon sipang kecing siap penjulor jong ki kali sorkar bad kecing thang ki katok ne ki kali adin kini kecing cia kinoilam ki ba konsan jong ka su kentu biar presiden Samla Remon Karjana ila sakam kumtam ta kecing keren ki ba na kisan teli kecing dawa se kecing keli halor ka syong sok syong san kecing ki kli berkadukom pelong ki singki kecing kon bad hangne lami ru jing keli keba khamhe kasen char khadar ba ki brew gidon ka hok ba pau ki kecing e jengki ban dawa jebab nak sorkar ndre kecing ele bar kecing penculor ya kecing don jing em ba ada kajia kala man pelong ya ko bor jong kecing ki bandu nok pan ya kecing mut kecing ki menrai jongka kisan teli kimat kibak ke siu kelabu tungkam tungjam kejiwan kibreu ambar jela kamariang ba kecing da ya kehok tuki trai jela kedai kamat badan kam ban keren hana khalia kathadu ta kecing kelim ta kolong atau ke sarkar ba ke siu kinlan em ban ya keren manwat ikilat kleti ban penpe ikine kimat timbang kecing keren ban kilat ke balong ketkum ka an namar ka bakot kecing ki ke bajajai kamron bor banyak kecing kenan pipan pipkhat kumno lor kini kisan teli kecing dawa jong pe siu padalor kadali tugas ni bladam to ai komen kijimut jengpi ada kispenat ikini ke video semua subscribe like share ka nakam tak kubor bagi ciput syai bede ame kalian